основная деятельность это продюсирование прекрасного блогера Елизаветы. Собственно, что еще я могу сказать? Я очень люблю Россию, очень рада быть с вами. Вот, и надеюсь, что мы все подружимся. Мы тоже открыты к общению. Как тебя зовут? Меня зовут Лера. Лера, очень приятно. Я из Москвы. Елизавета сама за себя скажет. Привет, я Лиза, я вообще из Москвы, но меня увезли, когда мне было, родители увезли, когда мне было пару месяцев из Москвы, и я жила 28 лет в Германии, а в начале прошлого года я вернулась на родину. Окончательно? Да, окончательно. Что побудило переместиться в Россию? Ну, это моя родина, мы всегда сюда приезжали, и я всегда чувствовала, что здесь моя душа. И что я люблю эту страну, а в Германии у меня никогда не было этого чувства, поэтому я всегда себя чувствовала чужой. امروز اومدیم بازم همون میدانی کلام اینجا پرد میگذارن پرد میگذاشتن همون رو آوردن کوچیک پا یک جای میدونه میبینیم گفتم پرد گذاری میریم بریم کوچیک پا یک جای ببینیم Henüz paradizleri bile yapıyoruz. Доброе утро. من تاجیکم میروم تا به آخر تاجیکی من تاج دارم همین را دوام شد در کامنتر بنویسید نفرانی که خشو کده می نویسند دوامی همین را 4 مصرع کده البته بنامی همو میخونید давай خلاصه من انتظار میشم در کامنتر بنویسین همین را پر کنیم بعد من پر کردم میخونم مرحمت من یاردم کنم میره پر کنیم بنویسیم برادران اینا در اومده این برادران خواستیم فلاک اورا به اوچرا در اومده فلاک پویون که نگاه این پرچم همین چی مونه همین سفر ما سرسه ایورازیا خلاصه در اومده استم یک جای میبینیم چی گفت پرازدیکه یعنی این موسیقی میکپه ما را بجیم این موسیقی ما را میکپه ده موسیقی ما را میکپه برایم کم میمونم خب حرکت میکنیم بیا حرکت میکنیم yok bayo نیستن اخمو بیا باین برین سنتر خدی برین سنتر خدی برین رفتن نکور یا مغبر رفتستن گاه باین خمون بچه چپ همیشه گفتن که میریم پرد میگذاریم چی پرستیم داشته باشن امروز دن روسیه ها؟ روزی روسیه امروز روزی روسیه نه برادر یک پله چای کرده بودیم در این گفتن یک پله چای خورده روید نکن میمونی را بذاری مسافر این گفتن مقصد یک پله چای در روزی یک پله چای گفتن قبل است دن روسیه راستی گفت ما رو پروگراممون دیگه چی بود؟ دیدن که امروز ایده ما رو این ستاو دادن خلاصه خیلی خوب شد آمده میدن ایدی روسیه رو هم یک جای دیده میدن که زرانده است میدن خوبی اوه С праздником! С праздником, брат!
Пост принял. Вот. Вот, принимайте поэтому. Merhaba, come on. Достояние на все времена. Союзный народ. Beni avluda şey yok. Ya Ramon avluda şey yok. Земляко şey yok. Земляко. Нельзя в магистрата, сказали, вот нашу экспедицию нам разрешают. Да, у нас есть возможность. Keşke boru şey yok avluda şey yok. Да, да. Потом там встретимся. Это девушки? Ехала, никак не могла доехать. Как он был от нас далек, тая уголек. Дни и ночи обгорелые были, этот день мы приближали, как могли. Этот день Сиреною на висках, это радость, со слезами на глазах. Которого любила, родного чисто берегла. Того, которого любила, родного чисто берегла. Песня, песенка, лирища, перелети за ясным солнцем свет. Ama okuyuş da nasıl? И поля, орел, и сон, и горы. Ya ya çiğdiydim kubram. Olmadım. İyi tokira, güzel tokira. Selam aleyküm. Давай привет. Привет. Это Давай, можно таджикский? День Россия. Имроз Россия праздник дора. И дора як иди Россия да. Як хатберсин. Спасибо. Davide che domani mi viene tocchi quello di ora. Anche di Dobristono, da Taristono di che da auto. Dai, Cuba. Tocchi moro. Te Zardozi. Aman.
بچه ها اینا همه هست اینجا چی جایی؟ Ana Tacikistan Ana Tacikistan Ana Tacikistan اینا شد اینا کرتای اینا جامعه ما اینجا بدای همه اینا کتاب تاجیکان من تاجیکم حالا کی تاجیکی با وطن هم جام tak رفتیم این ایدان ویدیو عزیز یک جای اومدیم که جای تمامی فارس زبان ها بوده هم افغانستان هم ایران و هم تاجیکستان در اینجا کتاب تاجیکان رو دیدم این تاولک و دایره چیزای میلی ما رو دیدم باور نکنید ای خرسندی در کرتم نگنجیدم تاجیکستان آمیش خیلی خرسند شما جنت تاجیکان زنده باشن تشکر شما زنده باشن این سرجمی را هر کس هم سرجمی بلدان با دختران برآمد از افغانستان از ایران تمام فارس زبان ها یک جا سرجم آمدن اینجا در کتاب تاجیکان میبینیم و با حضور صحبت کنیم هر درد دلی هر نیت داری بگو سلام تمام آزادست محفل جشن ملت‌های تمام کشورهای آسیایی که ما تاجیک‌های تاجیکستان ایرانیان ما قدامت تاریخی داریم ما در دو امپراتور بود یک امپراتور روم بود یک امپراتور فارس بله فارس ما از لحاظ کلتور از لحاظ فرهنگ از لحاظ تمدن غنی بودیم و غنی هستیم با وصفی که تحولات تاریخی در جهان ما گردید و رخ داد ما پارچه شدیم ولی قلبای ما یکی است خون ما یکی است راه و رویش و مبارزات ما یکی است ما یک زندگی آرام آسوده در سطح جهان می‌خواهیم ما کلتور و فرهنگ خود غنی و پایدار محفوظ و نگه می‌داریم سلامت باش تشکر زیاد برادر همزبانم هم سرحدم افغانستان زنده باش Представляете, какой вы? Таджикистан. Иран, Афганистан. А капелла гириф? Сери поям парню я тебе, региону буду рушти, сери поям парню я тебе. Ура! Спасибо! Спасибо. Точно, надо всех просить, я сейчас... تشکر هزار احمد الفبا زبانی مادری تاجیکان فرهنگ تاجیکان Afganlar, İranlar, Taciklar mı onda? Гафуров, Тачикор. Да, это Тачикор. Гафуров. А Гафуров кто это? Это Бабуджон Гафуров. Да? Писатель, поэт. Фамилия татарская, Курин Гафуров. С праздником, спасибо. Бапеш! دیگه در کجایی که شنیدین تاجیکستان البته چی میگیم تاجیکستان با پیش
Tojikiston! Tojikiston! Все.